Hello everyone, my boy Nata, Christos and Corina. Welcome to khatni Bethel Ministry, herald the good news Zatang Rina. My boy Nata, Guy Melo Tuan Salam TA, a new Hangram Rina Tingmi Katan, Panti Katan, Tilo that Mahota. Tunku Willa Kazama, Katungat Gang Ho, Ngang Lo Na New, as I think Mikai, Longwood Ho. As I have Matthew chapter 5 to verse 13 Corina, 16 Nganta, Haikuma. Palong niya. Ano sa iting may longkay magano, mitong latkeng ka, makumple na, meditation na, ano ragong leto na, taggot ko, tayo ka makarito niya. Kapiri na, ntei khatni gaan may. Matthew pangutong ito na kato. Nang niuhay kandih meikhang ntei. Tigi ntei tay insam kanithay. Ako na mitatay tibum dadni na so. Hay tay, gan lo na phai roi ni bin khang hang ram bai mai khat na khang sini gan dat makhe. Verse 14. Nang ning imban khang gan me ye jing but ru khau nai mai kai dai dai ingkap ngam mage mai nun roi mai bong duan lo na ingiu roi gumbin lo mage tiki ka hiang ru khau lo na kai nong kapum tigan lo we. 16. Hay tay kum na nang niu riu may nun hu khau tigano kum pu khau nang niu tuam gai may tan tay kaniu hau la na tingkau thang ba may nang niu pu him tidat khang e Matthew ani babak Jesus Christa kha lum lau minun ti ha Bible rina ntei thei khatni gaan ni thei sa wai ani tat lau mai bam ka thut na kha ra bu tu gai mi ta ni lung lien ba le na ra the time of my si me bam ko tangan gai me tai ani ti pan na bam tho tu me tai kari lo ni ai zik me tai zik me roi ha dat nga ma khai gan me rina zik me tai ha gat khang adi thai mi jang kurina kandih khaw si mai azuk nai na bam smi Matthew ani tuang gai me rina lung lik pa ho tu me tai kari lo bi to thai dui na kha ai kalum no ni ai thon ku thai ka bok na nang roi aniu pi hai hedi kam khan je lo na tingnik panti ka than dai mai ti lo dat na aniu rina asai tingnik khaw long kai dat ni mai tang kai dat ni mi tung tuan ka goi nang wang khaw in sin lo wai he apu nang rina nang na nun goi na ta tan duak bam du ma wow nang na nun re karak mai tan lan me ka goi ka so yem wow letting some na ba mai allow nun goi khaw na tong blessing ti lo wow competition exam thani na karamba me goi khao coaching la na pa minun goi khao nang tuang ning ting ning ta gai mi tek na ti lo wa abak mi ra gwang luk rin ra minun khani ai hoi na ye kaniu lung ning ta nang re sum la na nang tuang chu zak mi tek kaniu ko ti lo wa imban roi rup rian roi tingam mak mai chu zak ma krista nang hore wo mi tai kaniu lung khao pati lo wa abak mai asai hai thay suk mai pat na chun si zeng si na ba min hun kaniu rina nang khao ngang lau na rigun na ba min hun ta nang rina sum na wow na nai bi thai ba mai hospital khao zeng suna now mai razau na takai na ba min ko boy na tani nang rina healing so ko nang re kaniu ta inzien ba mai to mai kaniu thai kan dio ba mi ra go khiu in ru na nun ko boy ta na khau tin se la wai mai liam mai ngam mi tong panti ko kaniu ta ti lung lau riao abak mai lung si rin ra na te mi khang phis tu phizang na tan karam na tat na ba mai minun kha nang ri su hiam na wa ting mi phi gai mi tai kaniu kha nang ri na what to ma na ti la wa asai nang mai nun kwai ta nang ri su hiam na wa nang ri nam tai khadi nang ri na gan mai tu na kya lo me kha aniu nang ram gai tai lung lien pangam kha lung gan pangam kha he kai pau nang mai nun nang na nun goi ta nang su hiam na wo Jesus an ka phun ku me la ka za na poi na ni ton thei amen mai goi na khao Krista to su hiam na kan di